Ассаламу алейкум. Бүгін псориаз деген тема бар. Аутоиммунный ооруда бұл өзінен шыққан оору жұқпайды, менен кете бербейді, тұқым улай бербейді. Эми кейбіреулерде улашы мүмкін. Псориаз деген терінің астындағы қан плазма келбейді дағы, тері құрғай береді, қайра жаңылана береді да, эпидермис. Бляшкалар пайда болады, құрсақта, қолдың мына локотьқа чейін, локтевой изгибке чейін, тизеге чейін болады псориаз. Генерализованный псориаз болады, общий бляшкалар көбейіп кетеді денеде. Бұл не деген белгісі? Қан қойылып кетсе дағы, қанда плазма азайса, жем қанда май басып плазма жировой гепатоз болған болса, псориаз болып, ошондай высыпаниялар, ошондай бляшкалар пайда болушу мүмкін денеде. Бұл неге дегенде, мысалы венадан қан алсақ, мындай плазма шықпай, мындай су шықпай, эритроциттер оор болып, плазма териге келбейді дағы, мейеге қачат дағы, теріні құрғатып таштайды да, анан бляшкалар пайда болады. Мысалы мындай болса, қанда су жоқ болса, мысалы мындай болса, же бирөөнүкү бөйрөгү кургайт, бирөөнүкү терisi кургайт, псориаз болуп, бирөөнүн муундар кургайт, артрит, артроз болуп, бирөөнүн ичегеси кургайт, бирөөнүн көзү кургайт, бирөөнүн чачы түшөт, бирок баардыгы эле кан коюдун белгиси да. Мээге кислород келбесе, кислородду кан жеткизет, канды эритроциттер алып барат, гемоглобин, биологиялык белок бар ошону. А бунун баарын жүргүзгөн плазма. Эгерде тамырларда ичкери толуп кеткен болсо да, кан жүрбөсө, жүрөк, аорта, то тогда организмге қан келбейт нормальный, су жетпейт, ошол сыяктуу нерсеге организм адекватный реакция бериш үчүн ошондой терини кургатып таштайт да. Качан мээге нормальный қан келгенден кийин, плазма келгенден кийин центральный нервный система анан кийин ач дейт, анан кийин бер бөйрөккө бер, муундарга бер, терилерге бер дейт да, анан бляшкалар өзлөрү кайтып кургап жок болуп, мындай дене түсү өз нормага келип баштайт да. Биринчи сеп венадан кан алыш керек, канда плазманы көрүш керек. Экинчи манипуляция жүрөк менен белден, уйку безинен баштап белге чейин пиявка тизилет. Анан бүткөндөн кийин пиявка менен, хижама менен, банка менен сордурулат. Өзү өтө каны кою болгон болсо, анда бир кан суйтуучу дарыларды кошо берип туруп тарттыргандан кийин анан псориаздын өңү кетип, мынтип тазаланып, мында бляшкалар азайып, розовый болуп калат да. Суроолор болсо псориаз боюнча нейродермит, склеродермия, Хашимото, Крона, аутоиммунный любой заболевание болсо, артрит, артрозго чейин кайрысаңыздар 708-10-40 бишекте болобуз.